6 August 1945, Zinka lang ni Densegi Velin, Japanese Air Defense Hozong, nidang bangin ato odiw ato ozing layon, kining lovin aradar uvin, Hiroshima Airspace tunga, US land nakan intercept anabolin ahi. Hichun Hiroshima kopi sunga, alarm siren anagingin, ahin US land nahi, reconnaissance dinga, anatsi ahi. Hichizotun land na tolpa pilot pa chun, US bomber land na chu code message kan anathonin analeng mang pai tan ahi land na alen mang pha chun Japanese hojong lungmongin ana kitawin alarm siren gingjong anathip tan ahi hichipha laya hi World War II khang lai ana hi zi chun hitabanga siren ging hi angai banga ana ahi chomkhat jovin bomber land na tampi Hiroshima chunga analeng lunun hila ahin Ilona gi kiti B-29 bom thla na len na khat zong ana zawin ahi jingka lang pungge le minute som langa donin Hiroshima chunga bom khat ana tha in ahi hichi bom chu bom dang banga normal ta hilovin vanuya nuclear bom masapen akilha ajowa second som li lenga zo le pu ke dinga kisim bom hat ta ahi hichi bom pu ke ahat walji chun Vana kilometer somlani asangin meihu anakitung zingin chuzong le ground temperature chu 3000 apat 4000 degrees Celsius chen anaphazovin ahi hichi nuclear bomb pu ke second nga sungin milham sangsom gate wal anathin chule Japanese sipai sangsom ni wal anathin ahi hita banga bom hata akilha azowa mihim chuzat khatvei thi a athi zo nunga hi Koiman chutabang bom alha ngam kit loading gin chat ahin bom kilha akal ni thumzo 9 August 1945 ni khon America in avelin Japanese hupi Nagasaki munin atom bomb khatma anatha kinun agomin mihim lakni le sangsom-wal anathin ahi le ipibola America chun Japan chunga chubang bom hata chu anatha jing hintem Japan in America do ma ding ipilom lom anabola akhupi te new vutvai anasu sa jingu hintem ahi lo le America hin tuple doi chum nei puma anabolu ahidem tu ni khun hichi bom kilha na chungchang leisit mi him ho gial khel lama thukisial gu ho na sei khom kinu hite 1 September 1939 koma Germany ten alam kai pau Adolf Hitler thupi idong zuya Poland anabulu ni khowa kun World War II anakipantan ahi Vanuya gamthahat ho zo si homni in anaki hom khenun galha ta in anakho sitan ahi hichipe na group te ni hi Axis power le allied power anaki tivin ahi Axis power ahin Italy Germany le Japan ahin alangkhana allies power achun Britain France le Soviet Union ahin hichipe na hin America gala kun anaki kangsen ahin len list ek a kunin allied power ho galman sa ho anapi win indirect in amho ana support nin ahi galkipat tilchun Hitler sipai hon Europe gamsung atamzo anato phawin France Poland le Austria ho amho khutnuizin anakoizun chule Asia gama Japan honjong amho lengam ke li nadingin gamtampi anabulu un hichipe na Japan Emperor palunggel chu Southeast Asia zo se kipun khoma imalam zo se a ninglingta umding lunggel ananei ahi hiji chun Japan tenzong Southeast Asia gam Cambodia Vietnam chule Korea ho a control nanuyun anakoi tawin ahi ahin Japan te chu gal anhat le jingwangun natural resource ananei povin Japan te hin thau 80% America koma aniki chojiu ahi ahin America hin Japan te lengam achal jingchu anathangsit piwin America in Japan chu gi na khota anabolun ahin Japan in jong abol ngai bang abol jing phanin America in jong Japan to trade anakha tan ahi chujing se hilovin America ten gamdang to ki tho homin Japan te thau pi loading in kinup to na zong ananei jun ahi America ten Japan te
athau cho na zo siu akha pi pha nun Japan economy zong ana hi su in athau zong ana hlasam tan hi chi chi chun Japan in zong Malay Peninsula Indonesia chule Philippines Southeast Asia gama thau tam na gam ho to pha a thau la ding ti lunggel ahin nei pan ta vin ahin hi chi gam ho ato pha na dingu wa hi Japan ten amasa pena tui khanglin la ya US Navy ho thahat na ho su beiding poimo pen a hi chi US Navy ho hin Japan te tui lama lampi le ato ogun ho ahin su boi the a hi ji chun Japan in jong 7 December 1941 jingka in US Navy base Pearl Harbor chu fighter mangchan attack anabolun chi attack anabolu chu America anakile thu zo tapun a hi chi attack achun America sipai sangni le jaliwal anathin America Navy ho kung somni le na zathumwal anakawamin a hi chi kong kawam hola achun battleship gal kap na kung gate anazawin a hi chi attack ji chun America sung anahot ling jeng tan a hi azing ni khun President Franklin D. Roosevelt chun 8 December 1941 ni khun Japan chunga galbol ding thu anaphong do tan hiti chun America officially in Second World War in anazaw tan a hi America in achunga war declare abo zo nung jeng in zong Japan aniki ngapun kolphemei wa agan bangin Guam Wake Island Hong Kong Philippines Singapore Malaya Burma chule East India gam ho si chomlo ka in anato pha on North East India Manipur le Nagaland gam ka in zong analut manun a hi American zong Pearl Harbor phula anadingin Japan chunga athanei na zo si anapudo tan a hi America le Japan ki ka agal masapen su Battle of Midway anahin hichi a ko na hin gamte ni alang to a sipai asang wal anathi honin ahin alang to a anung chondi hon pon a hi Japan le America gal akisa na hon anunung pen su Battle of Okinawa anahin hichi kisa na ahin Japanese sipai lakhat wal anathin chule America sipai sangsom le sangni wal anathin sangsom nga wal anaki sukhan a hi hichi battle ahin America Navy sangsom wal anaki sukha in hichila ahin atamzo zendam zo lovin anathin a hi Battle of Okinawa ahin America te kung zaliwal anasin chule Japan te kung somlagu wal anasin a hi hichi battle a kun hin America ten Japan te to gal anei zinga a hi le zumna ato diu a hi ti anahedo tawin a hi azi chu Japanese sipai ho han sandan chu gulal sanga thiding anangap cha zo a hi America ten Japan te thaha na anasu nimpi un alang khana amho thaha na zong thingna pulbangin ani in anapul thajing tan a hi gal ake kap na zo sewa amho gel to bang lovin asipai teo anaha thi jingjin a hi exist power langa Italy te anaki surrender masawin abanin 30 April 1945 ni khon Hitler abankar sunga ama le ama akitha zo ni khopa beb zo May 1995 kumin German analhutan Japan bodet ta anading na lai ahin amo hin alai tan ge chuwa galsa dinga anaki gung ahi amhon ke hasil na khat ananeyun hi chu dead before surrender akitin ahi Japan Emperor Hirohito chun asipai te khat ahin chan geya galsa dinga anaki gung ahi hichipe na hi America President Franklin D. Roosevelt zong anathitan Vice President Harry S. Truman President tha anahitan ahi galzi in America te nei logo resources ho anabei tultan alang khana akisat piu Japan te zong anhat che jingun Truman in zong gal hi iti le haya ahi lo le iti ki chai sa ding hamti lunggel ananei tan hiji chun Truman le I advisor pan zong Japan invade bolding to gon anei hontan secret project khat anasim do honin hichi secret project hi America te mihim lakhat le sang som thum scientist
engineer chule sipai hon 1942 akon 1947 kumli sunglu nin anasimun hichi super secret project chu the Manhattan Project tin anamin saun ahi hichi project hi Vanuya defense project ho la a aman tampen le secret pen ho la a khat ahi a project hi 1939 kuma Pearl Harbor ki attack zova anake pan ahitan hichi pe na hi Truman vice president anahin ahin ama zing ta in zong anahet lo president atu abo anahet panbip ahi hichi project chu J. Robert Oppenheimer General Leslie Groves chule Vanuya scientist him ta tampi ki gom khoma na anato u ahin amahon July 1945 sanin bom chu anasim do un ahi 16 July 1945 kumin New Mexico gam Jornada del Muerto nial phain Trinity test minin atom bomb chu test anabolun vanchunga anisa sa nga va hat zo meisa anava in hichun Oppenheimerin now I am become dead the destroyer of world tin anasejin ahi hichibom hat dan chu abom hin sim do scientist ho zengzong analungdong uvin ahi hichini ho akun hin America te Vanuya nuclear bomb nei masapen te anahita vin ahi America President Truman in zong amasangin lampi ni anizin khat chu Japan chu full scale invasion bolding ham ahi lo le gang chala surrender akibol na diva bom hat ta khat hla khum ding ham America sipai zalam kailin hon asei na wa Japan full scale invasion akibola ahile asipai teo sim chen lo thiding ahi ti chu ahe nu ahi azi chu Battle of Okinawa mun se a sipai sang som git chunglam akisu khale athi ana uma ahi hizi chun Truman in zong Japan invade abola asipai asang athi sangin tin nuclear bomb manding ti thulha na ananei tan Truman in America lam kailin lalal sipai zalam kai ho to Potsdam conference ananei khomin Japan chu gi na anabolin aki surrender diuvin thupi ananiyin ahin Japan ananung chonpun ahi Japan hin America te hin nuclear bomb ane juveti het jong an het phalovu ahi alang khana America ten hichi phat hi ananga lalu khat anahi ahi nuclear test abolu a success zowa kuna hi Japan chunga thla dinga anagu jingsaw ahi amoho hin gala atha lalu Japan te ki surrender nading se hiluwa Vanuya thahat pen ahiu photchit nadinga anatha gu nu ahi azi chu Vanuya thahat ho France Britain chule Soviet Union ho hin America te hi amho khutnuya koiding ti lungyal ananei jingu ahi America planning zo si alunggelu bangin ano so kezin amaho phatchum na ding jeng anahin ahi atom bomb alhauwa ahile Japan te surrender ki boldiu amho asipai teu khat jengzong thiloading chule bomb kilha zong Japan te amho ma ngoding azi chu surrender akibol nom lo ji u ahi hizi chun America in zong abom kisim da u thali li man nadingin secret mission khat anabolun California San Francisco kongkai munako nin 16 July 1945 kumin US Navy Force hon USS Indian Police kongin Pacific tui khangle na Tinian Island zonin anakipat doon hichi kong hin atom bomb kisim na uranium-235 anapu ahin 26 July in Tinian Island anahlungin alhun hlunin bom chu anasuto zoon amin little boy anasaun ahi uranium-235 ake khat chu 2 August 1945 kumin len na in Tinian Island chan anatha kinun bom ani chan na asu to zovun amin fatman anasaun ahi Indian Police in uranium-235 hatha hlung zovin 30 July ni khon anakilen akile langin Japanese submarine I-58 nin anakap sit piun US Navy zathum tuino in anahlum lu nun chule zaku anahingdo un hichimi zaku hingdo ho zong rescue team anga jinglayun saknin athale
dang cha ziin aso cha behilin anathicai kezun ahi. Japan Hopi attack ball na ding General Leslie Groves in Japan Hopi li Kokura, Hiroshima, Kyoto, chule nigata anahlengdo in hichila achun Japan Culture City, Kyoto chu top list anahin ahin Secretary of War Henry Stephenin Kyoto Hopi chu culture importance si a list akun lado ding anatin hizi chun Kyoto hialin Nagasaki zo anakoizun ahi. Hiroshima chu target masapenin anakoizun azi chu Hiroshima hi Japan te Second Army Headquarter ahi. Atom bomb thla dingin 509 composite group mo puna anapivin mission lamkai dingin Colonel Paul W. Tibbets anapan saon ama pa hi Hiroshima Hopi bomb thla na lamkaya anapang ahi. Polin alien na chu anumin Elonagi anasain 6 August 1945 kumin Elonagi Tinian Island akunin anakipat doin hichi mission ahi Elonagi to B-29 bomber ni anakilhon ahi. Pung time dung zuyin Elonagi zingka pungge donin Hiroshima chung anapatan hichini hu ahin nidang bangin Japan mi te zong natong ding loy school kai ding loy low kun loy hiti chun nidang bangin akisabui zun khatchan America ten bom ahung thla akum diu chu anahe phapovin ahi. Pungge le minute som lenga ki tu chenin len na akunin Vanuya atomic bomb masapian chu Hiroshima Hopi chunga anatha tawin ahi. Little boy akilha azo second somli lenga ahlinin fit sang khat le zaku apha in Sima Hospital chung lai ta in anapu ke in hichi bom pu ke chu Vanuya bom la la hat pen anahin chule van lai zola kilometer som le ni asangin mei khu papa abangin anakitungin chule leichunga Hopi a in le lo ham hing lo na zo se anaka chai jin vutvai anaso tan ahi. Hiroshima population lagni le sangsom nga la in sangsom git vel apet penin thina anato un chule radiation a thi lakhat le sangsom li anavalin ahi. Hiti chun mihim ta asa vutvai ki so ho chu aliu som chung le bang chung ho in a umin ahi. Mihim ahing do cheng se zong avun ho atol hlan ata asaw atamzo aka gep min chule vadung tui ho jing zong radiation a umin kumtampi hichi vadung tui don ho chu anathijivin ahi. Hiroshima pharkhat laya imazo si ninghlin namun school hospital bazar chule inthupi ta ta kisa namun agam mi ten hin khunom ta a aman naw chu vutvajin atomin hogem nung thanggo abang tan ahi. Bob Caron Elonagi len na tolpa bom tha apan atha chaya bom pu ke avet asei na achun bom ha dan chu damun to akilo zengi atin ahi. Hopi nom ta amihim chu zat kho hello thana chi pa second phabip sunga Hopi sung vutvai so pa Colonel Paul Tibbets so Tinian Island alhun hlunin Distinguished Service Cross anapivin hichise hilovin hichini ho chun President Truman in address abol na a Japanese important military base khanin Vanuya bom hat pen Britain bom Grand Slam sanga vel sangi a hat zo akikha e anatin ahi. America te hin hitabanga bom hat atha zo uwa hi Japan te ki surrender ta vinti tia lunggel ananeizu ahi. Ahin hitabanga bom hatta a Hopi vutvai so sa azing bom achunguwa akilha azing wangin Japan America ang sunga surrender bolding ananom di povin Japan military officer ho lunggela chu Soviet Union lamkai ho palai pan na a ceasefire sa dinga anakigong ahi. Ahin alunggelu to banglovin nini zo 8 August 1945 ni khun Soviet Union in Japan sunga galpi bol humdingin anaphong doon Manchuria a Japan sipai ho chunga gal anabol humpai tawin ahi. Hiti chun Japan ten alang to in gal ananeitan alang khana America ten nuclear ahin alang khana Soviet sipai ho ahi. Hiti chun Japan lamkai ho chun surrender sanga battle peace day zo a anakiniamu ahi.
Japan kun surrender na lekha ahunglo pha nin. America tenzong avela atomic bomb thla kit na dingin kigu na ananei kitnun hichichung hin America inzong amasa asa nga hadso plutonium based nuclear bomb thla ding anatiun hichi a kut minchu fatman akitin ahi American zong Hiroshima a bomb alha zo ni thumzo 9 August a avela bomb thla kit ding togon ananei zun 9 August 1945 kumin Zingka lang pungsom lakat donin, B-29 bomber, Boxcar 2, pilot Sweeney in Anatolin, Japan Kopi Nagasaki Kopi chung anapatan ahi. Hichi bom hi abul langa kukura a thadinga ahin pu ahi. Ahin may kaiji in target su, Nagasaki zo in anakhel tavin ahi. Nagasaki hi Amerika dinga, geographical ideal zong hilo ahi. Zingka lang ni densom lakat kunin, B-29 bomber, Boxcar 2 Nagasaki Kopi chung analungtan, ahin hichilay mun zong may anakaizin, anazingin ahi, len na thaw alhom phat chun, len na torpa Charles Sweeney chun, crew ho ko ma may bul hung ke ho chu anasay piin, crew hon zong hichi may lom hung ke ho laya chun, bom chu analaun, fatman chu fit sang khat le zogup le som nga apain, pungsom lakat le minute ni in Nagasaki Northwest region in anapu ke tan ahi apet pe nin mihim sangsom lival anathin radiation zi in sangsom thumwal anakisukhan ahi hiti chun Hiroshima may mitlo layin Nagasaki Kopi anakachai kitan ahi Emperor Hirohito in zonggal hi abol bezinga ahi le agamzo si kichai ding ahi ti ahe do phanin masanga anaki hanla anaw anachi piudan chu palke in surrender bolding tin lungyal anane tan ahi 10 August ni khun Japanese government in surrender ding anup naw anaphong doon ahin Emperor Hirohito chu symbol of state ahi sa divin thum na anane zun ama aleng to na akun alado lo divin zong anatimun azi chu Japanese culture a aleng pau chu pathin dana anagyal jiu ahi American zong Japan Emperor pa hi athawa ahi le aki surrenderu aki nungla theiding din muna aumji chun hiti chun elaisin zong Japan thil thum chu ananop piun Emperor Hirohito chu symbolic head of state hiding tin ananop piun Japanese galam kai phabip aki surrender uchu ananum povin kop anabolun ahin analo samun ahi 15 August 1945 kumin Emperor Hirohito in radio mangchan ami te za a gal aki chai tai tin phundo na anane jin Japan mi ten a Emperor pau o aza naw amasapen anahin ahi Hirohito in jong olta in gal inga adiu ahi tai thu ha sapen chu I thu diu ahi chutile icha teu itu teu jalen ta a hin khu ahin mandingu ahi tin anasejin ahi hichini khu akun hin World War II chu anaki chaitan ahi galki chai chaijin Manhattan Project a physicist Philip Morrison chu War Department in atom bomb ki thla namun Hiroshima le Nagasaki vel hading in anasolun Morrison in bomb chu weapon of saturation ahi anatin ahi azi chu bomb tha dan agandan chu panmun kisim hojong apan nabe ahi anatin ahi Hiroshima Kopi atom bomb in associate no ho Morrison in amita amu achun alungthim anatong khalhe jingin Kopi len ta lenom ta chu vudvai anaki sutan ahin damlai sungin nuclear bomb deilo na campaign bolnan hin khu anamang jingtan ahi America ten atomic bomb ni amanu chu Vanoya controversy len penin anapangtan ahi hichipha na American novelist le journalist James Agee in aseina a gal azovun ahin leisit thusima su mil thailo hiding ahi tai anatin ahi miching mithim hon aseina wa Japanese te hin nuclear bomb akilha khumma sanga ko na hi surrender akibol jinglo wangu wa gal alalu ahi tai anativin ahi akung ho le len na ho sigama US Navy in tuipi lamzo si akha pi ji uwa ne le cha natural resource ho anabe juwa
a economy uzong ana down a hitai. Amerika te hin Japan te hi aki surrender na dingova nuclear bomb ana hla khumham a hi lo le nuclear test ground a ana neizu a hidem a hi lo le Soviet Union le adang dang hon athaha naw amu theina dingova ana bolu a hidem. Amerika te hin abul langa atomic bomb hi defensive tinga bo ana ki siemu a hi azi chu Germany ten nuclear bomb a hin siemova a hi le kimai to pi na ding tia ana siemu a hi a hin bom a ki siem do ka un Germany ana hlutan hiji chun America in athaha na aso na theidin Hiroshima le Nagasaki a offensive a anamanu a hitai bom khat pa fet men chu America government in te zong anabolovu a hi atomic bomb man hi international humanitarian danin zong aphallo a hi September 39, 1938 kuma Geneva Convention a dan ki siamdung zuye chun galaya mitham hena sa a achungu wa bom thla phal hilo a hi ahin Hiroshima le Nagasaki chu mitham hena sa a nuclear bomb chu ana thla u ahin hi chu war crime se hilovin vanoya khangthusima dinga laina pen thilsu ana hitan a hi Truman hin President Roosevelt thi zova apan mun ana hial ahin ama hin nuclear chungchang thu a experience zong ana nei lo chule Manhattan project chungchang khatsa ana het lo a hi aki seidanin hi che project chungchang thu hi ana sei pi zong lew ana het theilo a hi a vice president pan Truman koma hi chi bom hi aki mana a hi le Japan te ki surrender pai jeng diu a hi tia ana sei pi a hin amho hin milham nu naw chapang thi ding chu hena sa a anaki mu mo sa u a hi America te chun gal chu ana zovun a hin ana lo sapta win a hi America ten Japan chunga nuclear bomb ana thla na wa chun mi him lakhat le sang som nga apat lak mi le sang som li le sang bu ki ka ana thin a hi thusim a chai na chan ge hin ngai zo se chunga ke pa thu ka hin sei ki ne ka ki pa e